Skuru ya sekondari ya Liotero SDA Mixed igiye gutuka segwadi ya bugeka ya beire n'umucando w'erapo asokara masomo practical kulingana n'umubaro gwa borokiwa. Mujumbe w'ikitutu cha South Muscantoni Kibagendi nigegora helapu ya kirero ibonera chikubakonya asokugendereri gukora buya muno muri kitu diboni asanya orobutirwa senchira yoboikira. Unere enaro ya mujumbe ukitutu chache South Mheshimiwa Anthony Kibagendi asogokorera abananchi emirimo anene bunge yuo nigo aigora elap yekerero aseskuru ye sekondari ya Liotero SDA ngana nonyano mwalimu munene we skuru ywe arorekana kogokera. Shule imekuwa na ukosefu mbaya sana kwa hiyo sehemu ya mahabara bili laboratory. We have a population of up to 800 that were operating only on one laboratory. Hii ilikuwa ukosefu mkubwa sana, lakini kupitia kwa juhudi sana mheshimiwa, now we have a second operating laboratory in school. Hase engana yende yogusegeta chisemini gabona boria abaiburi kubwaterana yogusiria anene amarito n'ikinyumo cya mapema anene gucia sabana abanyaruka. Kero muntu ga naro utanyorete basari anu mwako uliweta. Kero muntu utanyorete. Na ndo mutinyo yokane ngojane ko baye basari. Mumaiti amangane okurara no mwana mu skuru nige okunogo tibonga. Mumaiti boigo. Na utafungwa miaka 15 hadi 20 ama maisha sababu ya kulala na mtoto wa shule. Na wewe ambaye unalala na mtoto wa shule, kama unataka mtu amevaa uniform, ndio wose mnira mokaa uniform. Abana boniga baron maternity leave abana 12. Umwalimu, I'm very proud of you. Abalimu bande bale kubisa amangana kunayo tali boyo bono ntaje kotelia Bible na nyinyi pia mmetuangusha. Nanyana bochiga kichuni kagenderera komochia serikali insejo burai wa William Samuel Ruto boigo kwegerera okonacha wekoti erekwirana asebunge maega yogwa kwa isiko asamatuka atari make akatoa NHIF akaleta kitu inaitwa SHA chango kolele gazi wale inafanyia ni kama betting. Wakati mwingine inafanyia huyu, inaruka watu waine, inafanyia yule mmoja. Intena agenda kabega li unse ngasabanya sae. Yasa kandeligenda court, kagenda court. Leo court yate biwe tabu na kwenda kabisa. Kunako kwa naiga kuchagira mandi njenode bunge. Komentana yue sense mojende niga mwakire koko omoske Dr. Fred Okengo Matiangi asobo chori burubusyo. Onto guturangire umwana ito. Kaki umwana ona abekerema. Kaki no tugute. No ancho monto kuruisikara mo umwana. Omonto gocha guturamira Matiangi. Ono no akarega next week. Ate gusiga. Ona ate ku economia. Ekeraga tarisika alia akumora. Nde kwenzi utali na Matiangi na abomo senator na abomo governor na abomo chumbe na abomo tureti home is nyumbani Matiangi tuoma kuraiga aseskuru ya sekondari ya Liotero imeye bunge ya kitutu cha South ya Naigonkoro kwa Dipon Asanya.